Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif il-gvern biddel id-direzzjoni ekonomika ta' pajjiżna għall-aħjar quddiem nies minn negozju, msieħba soċjali u udjenza internazzjonali. Il-Prim Ministru nnota kif biex wasal sawn il-gvern ħa deċiżjonijiet kuraġġużi. Uħud bħal ċittadinanza b'investiment setgħu kienu wkoll kontroversjali iżda llum qed iħallu l-frott. Our almost instinctive reaction in the first days of government was, let's open up this country for business, even more than ever before. I have many times been accused of being a salesman. Today, I publicly declare myself guilty as charged. Frankly, it is a compliment. My job is to promote my country and your businesses. Il-Prim Ministru refera għal sfidi li għadu qed jaffaċċja l-pajjiż fosthom dawk relatati mal-globalizzazzjoni u t-teknoloġija fis-suq tax-xogħol. Irrefera għal miżuri li ttieħdu biex fit-tul tkun indirizzata din il-problema bħal one tablet, one child fl-iskejjel. Semma wkoll il-ħtieġa li l-poplu Malti jgħix f'ambjent aktar nadif u l-ħtieġa li titjib id-dera ġenerali tal-pajjiż. Ma naqsitx lanqas referenza għall-isfida tat-traffiku. Hawn stieden ukoll lis-settur privat biex ukoll jagħti s-soluzzjonijiet tiegħu. Fl-istess ħin tenna l-impenn li f'dan il-mument meta pajjiżna sejjer tant tajjeb, il-gvern isaħħaħ il-kisbiet u qed jibni għal ġejjieni. Right now, we've got a chance to build on the good that we've done and that our predecessors have done and keep fixing the roof as the economic sun is shining and keep introducing the reforms which are shaping the future of our country. Il-Prim Ministru fisser li dan irid isir għaliex Malta għandha potenzjal ikbar x'tilħaq. I believe that Malta can do better. And the reason I am so optimistic about our future is because everybody in this country, including all of us here in this hall, believe that hard work and firm decision-making will take us to new heights.